Marhaban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على
الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأولاده وذريته وصحبه أجمعين، ولجميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين، خصوصا آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولكل نية صالحة. شيء لله ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور
يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هادي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا
جل جلاله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك أن تحيي قلبي بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله علمها ما دامت السماوات والأرض. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. استقيموا واعتدلوا. الذي لا إله إلا الله. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد.
هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد الله أكبر الله أكبر اغفر لي الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ومن الليل فسبح وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى تبارك. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. اغفر لي وارحمني الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. نستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله. سبحان الله 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 سبحان الله
سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمه الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا كافي يا حفيظ يا شافي الله يا لطيف يا وافي الله يا كريم أنت الله يا هو لا إله إلا الله 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 عظم لا إله إلا الله دائم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا عليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم استر عيوبنا بسترك الجميل يا ستار العيوب في الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا وعملا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا ربنا يا رب العالمين يا مجيب السائلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان بارك اللهم لنا في شهر رمضان دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta TVRI Sumatera Selatan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat dan iman kepada kita. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Kamis 20 Ramadan 1446 Hijriah bersama dengan 20 Maret 2025 telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Nabil Idris yang akan menyampaikan ceramah dengan pembahasan adab-adab dalam menunaikan hak bersama. Sebelum mulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah Al-Hadiniyati wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami menghimbau kepada para jamaah, bagi yang belum niat iktikaf silakan untuk niatkan iktikafnya, serta untuk keamanan dan kenyamanan beribadah, barang berharga bawaan jamaah silakan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Hadirin para jamaah dan pemirsa YMA TV Palembang Official serta TVRI Sumatera Selatan dimanapun Anda berada. Selanjutnya mari kita bersama-sama mendengarkan ceramah agama oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Nabil Idris. Kepada Ustadz kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa farrajaha Allah. فقال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهدي قلبي بجاه سيدنا محمد وآله اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. Yang kita muliakan Imam subuh kita hari ini Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Ibrahim, juga imam-imam rawatib kita lainnya, segenap jajaran kepengurusan dan seluruh jamaah salat subuh dan majelis ta'lim Masjid Agung. Mudah-mudahan semua kita yang hadir subuh hari ini dan ahli keluarga kita yang berada di rumah selalu dan senantiasa dalam curahan rahmat, taufik dan hidayat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam teriring harapan mudah-mudahan salawat dan salam yang selalu kita baca dan kita dawamkan kelak pada hari kiamat kita akan mendapatkan sebuah pengakuan dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu alladhi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah
yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Allah Ta'ala telah menciptakan kalian. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah Ta'ala telah menciptakan kalian yang asal dalam keadaan lemah. Kemudian dijadikan Allah Ta'ala kuat. Setelah kuat dikembalikan lagi dalam keadaan lemah. Awalnya sehat, sekarang sepenyakit sudah mulai berdatangan. Dulu Bapak, makanan itu jadi obat. Dulu makanan jadi obat. Tiap-tiap kita nak makan, mintalah jadi obat ini. Tapi sekarang Bapak, obat jadi makanan. Sebelum makan, minum obat. Habis makan, minum obat. Bahkan lagi tengah-tengah makan, makan obat. Wong lagi sibuk makan metuk dari kantong, makan obat. Apa uji dokter, obat ini mesti dimakan bebareng dengan makanan. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua macam nikmat. Yang kedua nikmat ini sering kali diabaikan. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Kesehatan kita nih Bapak, dengan bertambahnya usia bukan semakin sehat, semakin berkurang kesehatan kita. Dulu Sabtu Ahad, Sabtu Minggu jalan-jalan. Ada kegiatan liburan, istilah sekarang ini holiday dan lain sebagainya. Tapi seminggu sekali mesti kontrol ke rumah sakit. Tiap kali kita datang ke dokter, dosis itu bukan semakin berkurang, semakin ditambahinya Bapak. Dulu obat cuma siko dimakan, sekarang 5 obat dimakan. Tensinya, gulanya, vitaminnya, jantungnya, lambungnya. Semakin berkurang Bapak. Otomatis kalau kesehatan sudah semakin berkurang, kesempatan semakin berkurang. Ibadah tidak cak dulu lagi. Iya. Kalau dulu sholat tarawih nyari yang 20, sekarang nyari yang 8. Itu. Yang 8 nyari yang cepat pula. Iya. Oleh karena itu Bapak, Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, manfaatkanlah sehat dan kesempatan kita ini, pertama untuk mendatangi masjid salat berjamaah, dan yang kedua mendatangi majelis ta'lim untuk kita belajar ilmu agama. Kalaulah seandainya Bapak, wong yang sudah wafat itu diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk dia bisa kembali hidup lagi, maka yang dia inginkan pertama kali adalah dia ingin bersalat berjamaah di masjid. Kemudian dia ingin menghadiri majelis ta'lim untuk dia belajar ilmu agama. Kemudian dia ingin bersedekah dan seterusnya dan seterusnya. Di dalam ibadat penting Bapak, ilmu ini penting. Di dalam ibadat penting ilmu. Dalam kitab Minhajul Abidin Al-Imam Al-Ghazali, di dalam bab yang pertama beliau menerangkan, beliau menyertakan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uhu. Ilmu itu pemimpin di dalam kita beramal, dan amal perbuatan kita ini mesti ikut kepada ilmu. Bahkan Ibnu Ruslan dalam Safatuz Zubat, dalam matan Zubatnya mengatakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Siapa orang yang dia beramal tanpa dibarengi dengan ilmu, dikhawatirkan amal ibadatnya mardudatun la tuqbal, tertolak dan tidak diterima di sisi Allah Ta'ala. Jadi ilmu ini penting Bapak, belajar. Jadi selain kita datang ke masjid, dimenjuk Allah sehat, afiat ya. Selagi dinjuk sehat, dinjuk kesempatan. Selagi ada kesempatan berjamaah, berjamaah. Ya. Selagi ada kesempatan nuntut ilmu, datang majelis ta'lim, datang majelis ta'lim. Kita yang subuh hari ini Bapak, sepakat Bapak. Dalam hadis Nabi sebutkan, wong yang salat berjamaah itu dia mendapatkan kedudukan 27 derajat. Tahu kalau kita Bapak, 27 derajat berbanding dengan wong yang salat dewean. Tapi tidak setiap yang salat berjamaah dapat pahala 27. Ngapa itu? Dalam kitab Syiarus Salikin, Syekh Abdul Samad menyertakan dalam bab Adabul Imam wal Qudwah, ada wong yang salat jamaah Bapak, tidak dapat pahala jamaah. Jamaah, tapi tidak dapat pahala jamaah.
Siapa itu? Dia bermakmum tapi gerakan dia mendahului gerakan imam. Mendahului gerakan imam. Kemudian ada juga wong yang sholat berjamaah boleh pahala siko. Satu. Siapa itu? Gerakan imam bebareng dengan gerakan imam. Imam ngangkat tangan, dia ngangkat tangan. Imam rukuk, dia rukuk. Imam sujud, dia sujud. Bebareng dengan gerakan imam. Dalam sholat Bapak kita tidak boleh bebareng dengan imam kecuali ketika mengucapkan amin ketika Fatihah. Bebareng kita dengan imam. Nah, yang ketiga ini Bapak boleh 27. Apa itu? Sempurna gerakan imam baru dia bergerak. Sempurna rukuk imam, sempurna takbiratul ihram imam, Allahu Akbar. Sempurna dia angkat tangan, Allahu Akbar. Sempurna rukuk imam baru dia rukuk. Sempurna sujud imam baru dia sujud. Maka sahabat radhiyallahu anhum mengatakan, kami tidaklah sujud dalam salat, tidaklah kami sujud melainkan kami memastikan bahwa dahi kening Rasulullah sudah sampai ke tempat sujud. Itu. Berarti Bapak boleh ilmu dalam ibadat ini. Ada ibadatnya benar tapi tidak tepat, tepat tapi tidak benar. Dulu Bapak guruku Allah yarham Kiai Ma'mun, apa beliau katakan? Wudu yang benar akan menghasilkan salat yang benar. Wudu yang benar akan menghasilkan salat yang benar. Salat yang benar akan menghasilkan tabiat yang benar, perilaku yang benar. Benar tak benar itu nak di ilmu Bapak. Benar tak benar itu nak di ilmu. Maka disebutkan juga Bapak, al-ilmu qabla al-amal. Ilmu mesti dikedepankan sebelum kita beramal. Tapi jangan lupa, sempurnanya ibadah kita dengan ilmu dan adab. Tidak cukup Bapak dengan ilmu, mesti ada adab. Dalam pelajaran fikih Bapak, ada yang namanya syarat, ada yang namanya rukun, fardu, sunnat, yang membatalkan, makruh dan lain sebagainya. Tapi di ujung pembahasan masalah salat ada ujungnya, adabus shalah, adab-adab salat. Adab-adab puasa, adab-adab haji, adab-adab. Mana ilmu yang tidak beserta dengan adab? Kalau di kitab ini tidak disertakan adab, pasti di kitab yang lain disertakan adab. Di antaranya kitab Ihya Ulumuddin Imam Ghazali. Itu kitab yang berisi fikihnya, berisi dengan adab-adabnya. Kitab Siyarus Salikin yang dibahas oleh Ustadz Abdul Majid Dahlan, itu kitab-kitab yang berisi masalah hukum juga beserta masalah adab-adab. Nah kita nih Bapak, ilmunya dimbe, adabnya ditinggal. Batas sampai dengan halal haram yang dipelajari. Waktu ke adabnya tidak datang lagi majelis ta'lim. Sehingga banyak orang yang berilmu tapi nol dalam segi adabnya. Nah, itu. Kemudian Imam Malik mengatakan ta'allamil adab qabla an tata'allamal ilm. Imam Malik mengatakan belajar dulu adab sebelum engkau belajar ilmu. Jadi ilmu ada dalam adab, adab mesti menggunakan ilmu juga. Bil adab tafhamul ilm. Dengan adab engkau mudah untuk memahami ilmu. Ada budak Bapak belajar dengan kiai, Allah Ustaz, anak ni belajar tak ngerti-ngerti, tak faham-faham. Perbagus adab dengan gurumu, insya Allah kau faham. Jadi kalau ada budak dia belajar bebel, tak paham-paham, iya, perbaiki adab dengan guru, perbaiki adab dengan orang tua, insya Allah terpakai ilmu tu kayak gitu. Iya. Makanya Bapak kalau belajar ini pula, jangan ngongkoni guru datang ke rumah. Kan sekarang ada mak itu, apa namanya, privat, les privat. Apalagi ngaji Quran, jangan kongkon guru datang ke rumah, murid datang ke rumah guru. Dulu Bapak guruku pesan apa? Kalau kita murid natangi rumah guru, sebentar belajar berkat ilmu tadi, terpakai. Tapi jingok kelah Bapak, mengguru datang ke rumah murid, tidak kejadi apa-apa. Belajarlah dia puluhan tahun, tidak kejadi apa-apa. Ngapa mak itu? Sebab kalau murid dia ngancapi rumah guru, datang di rumah, dia datang dengan nawaitu. Nah, yang nyadi kenya tu nawaitunya itu. Yang nyadi kepaham tak paham tu nawaitunya itu. Kalau guru datang ke rumah, belum tentu budak tu belajar pakai nawaitu. Apa? Dak kelemahan be lah datang. Paksa belajar. Ah itu. Ya. Jadi penting.
Nah subuh hari ini Bapak, kami semalam di WA lah oleh pengurus oleh apa itu dari Irma. Apa dia lah Ustaz nak disampaikan dalam cawesan subuh. Adab-adab dalam menunaikan hak sesama. Nah itu. Apa dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, hakul muslim 'alal muslim sittun. Hak muslim kepada muslim lainnya ada 6. Idza laqitahu fasallim alaihi, kalau ketemu ucapkan salam. Wa idza da'aka fa'ajibhu, kalau diundang datang. Wa idza stansahaka fansahu, kalau dia minta nasihat nasihati. Wa idza atasa fahamidallah fashammithu, kalau dia bersin mengucap alhamdulillah doakan fashammithu yarhamukallah. Wa idza marida fa'udhu, kalau dia sakit jingok. Wa idza mata fatba'hu, kalau dia mati iringi jenazahnya. Cumanlah tahu kalau kita Bapak. Iya, lah tahu kalau hak-hak muslim kepada muslim lainnya. Nah, yang nak kami bahas pada subuh hari ini adab-adabnya itu. Selama ini kita tahu bertemu mengucap salam, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man qala assalamualaikum", siapa wong yang mengucapkan salam assalamualaikum, dituliskan bagi dia asyur hasanat, 10 kebaikan. Siapa yang mengucap salamnya lebih sempurna, assalamualaikum warahmatullah, dituliskan bagi dia 20 kebaikan. Dan siapa yang mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dituliskan bagi dia 30 kebaikan. Ya. Jadi mengucap salam ini Bapak yang paling bagus, yang paling sempurna. Cuman kita ni tak biasa ketemu orang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam orang nak ceramah apa dia tu. Ya. Biasa kita cuma assalamualaikum. Yang sudah mah itu kadang-kadang masih kalau dipelesetkan. Assalamualaikum. Salam tu Bapak ada alif lam di depan. Itu nak jelas itu. Assalamualaikum. Lemak. Assalamualaikum. Yo perhatikan Ustaz Ibrahim Ngimam tadi. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ada alif lamnya itu. Nah. Kemudian Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa idha huyyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau ada orang yang mengucap salam kepada kita, ada orang mengucap salam kepada kita, maka jawablah salam itu dengan yang terlebih baik. Jadi mun ada orang mengucap assalamualaikum, kita yang jawab waalaikumsalam warahmatullah. Lebihkan. Ada orang mengucap salam assalamualaikum warahmatullah, kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih sempurna lagi. Paling tidak kita menjawab semisal assalamualaikum waalaikumsalam, assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam warahmatullahi. Itu. Maknanya mun seandainya kita diucapkan salam oleh orang non muslim. CS-an kawan baik pas ketemu kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selengkap apa dia mengucap salam, tetap jawabnya waalaikumsalam. Titik. Dulu Bapak, mungkin kejadian ini sekitar 10 tahun yang lewat. Acara di Gedung Raja Wali. Allah yarham ke Nawawi macam doa. Saya hadir di situ. Masih juga Allah yarham Ustaz Tohlon, ke Tohlon Abdul Raub ada waktu itu. Tidak pernah Bapak. Dalam acara Ustaz Nawawi, Kiai Nawawi naik muncul bangku memimpin doa, langsung auzubillah, tidak mengucap salam lagi. Artinya Bapak, itu memang acara kita, tapi sebagian besar yang datang itu bukan orang Islam. Jadi dalam tindakan beliau itu ada ilmu. Jadi sebatas jawab waalaikumsalam. Ada orang pula Bapak, bukan dia mengucap salam, nyumpai kita. Jangan pula kita jawab, kau pula kaget, celaka, naso, kau mesti gancang. Jangan, cukup waalaikum, dah titik sampai di situ. Ya. Suatu ketika Bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh sahabat, ayul islami khair ya Rasulullah? Apa tanda baiknya Islam seseorang itu? Jawab Nabi, tut'imut ta'am, galak ngenjuk uang makan. Bahasa kita galak neraktir. Itu. Itu tanda baiknya Islam seseorang. Senang dia nunjuk makan. Cuman ingat Bapak, kalau sudah benjokan jangan bebangkelan. Benar. Kalau sudah benjokan jangan bangkelan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukur. Kalau kita sudah benjokan jangan tunggu dua.
jangan tunggu orang ucap terima kasih, jangan tunggu, malas apalah dia ni kaget dengan aku. Tak usah dipikirkan itu. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah, ciri atau tanda baiknya Islam seseorang itu adalah wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Dia mengucapkan salam kepada wong yang dia kenal ataupun kepada wong yang belum dia kenal. Dia ucapkan salam. Kadang-kadang Bapak, lah sama-sama berpeci, lah sama-sama bersawat, matu dari masjid. Temu melengos. Apalah apa yang ucap salam. Iya, kadang lah sama-sama berpeci. Kita tahu dia orang Islam. Temu melengos. Paling tidak minimal senyum jadilah. Ini senyum lagi tidak. Iya. Jangan biasakan ucap salam. Baik kepada wong yang kita kenal ataupun kepada wong yang belum. Itu termasuk tanda ciri baiknya Islam seseorang. Kemudian disebutkan juga dalam hadis as-salam qablal kalam. Ucapan salam mesti didahulukan sebelum omongan. Bahkan Al-Imam An-Nawawi mengatakan annal muslim yabda'us salam qablal kalam. Hendaklah seorang muslim itu sebelum dia ngomong memulai obrolannya itu dengan salam. Itu nak cawesan, nak pidato, nak apa. Dulu kelas salam. Jangan pantun. Jangan pantun. Dulu apa pantun dulu. Tap-tap tanjung atap kayak gitu. Salam dulu. Ini Nabi katakan as-salam qablal kalam. Salam didahulukan sebelum omongan. Tapi kalau wong lagi repot, jangan kita ngucap salam. Contoh, kita datang acara takziah, tahlil, wong lagi maca Yasin, masuk gitu aja, masuk Pak Haji, masuk. Assalamualaikum. Masya Allah. Wong lagi dengar ceramah, lagi cawisan mainnya, masuk dia. Assalamualaikum. Ini bukan adabnya. Dalam kaidah dikatakan apa? Wong sibuk jangan disibuk lagi. Wong lagi sibuk dengan ceramah, jawab salam dia pula. Kaidahnya apa? Wong sibuk jangan disibuk lagi. Wong lagi maca Yasin, wong lagi dengar ceramah, tidak usah ngucap salam. Itu bukan momentumnya. Masuk masjid, assalamualaikum. Ustaz lagi ceramah. Itu. Banyak ada kira-kira tempat gitu. Banyak, ada apa banyak sama iyalah. Nah, kemudian berkenaan masalah salam ini. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, inna aulan nas billah man bada'ahum bis salam. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisi Allah Ta'ala siapa? Orang yang memulai salamnya terlebih dahulu. Tidak kebiasaan. Ngapu aku nak ngucap salam dengan dia? Mudah dia tuh. Ngapu aku nak ngucap salam dengan dia? Aku ni tua, lebih tua dari dia. Aku ni ustaz. Ucapkan salam. Ya. Jangan tunggu yang muda. Kita yang tua ngucap salam. Itu. Assalamualaikum. Suatu ketika Bapak Anas bin Malik radhiyallahu anhu dinasihati oleh Nabi, diwasiati oleh Nabi. Apa kata Rasul kepada Sayyidina Anas bin Malik? Ya Anas, idza dakhalta ala ahlik fasallim. Anas, kalau kau masuk rumah menemui keluargamu, menemui istrimu, menemui anak-anakmu, fasallim, ucapkan salam. Yakun barakatan. Salam itu menjadi keberkahan untukmu. Ya, menjadi keberkahan untukmu. Ala ahli baitik, dan salam itu menjadi keberkahan untuk ahli keluargamu. Jadi kalau kita masuk rumah Bapak ngucap salam. Kalau seandainya dalam rumah itu tidak kate wong, kita mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Bahkan ada juga Bapak, saya pernah dengar kalau di rumah itu tidak kate wong, kita mengucap salamnya, mengucap salam kepada Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Ya amalkan bayu tidak ada. Yang penting tahu terdengar riwayatnya itu. Mak mana seandainya kita masuk rumah yang itu bukan rumah keluarga kita, bukan rumah kita. Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu masuk rumah selain rumah kamu, ya, jangan kamu masuk sampai sebelum engkau meminta izin dan mengucapkan salam. Jadi kalau kita masuk rumah yang itu bukan rumah kita, minta izin dulu Bapak. Iya, minta izin nak masuk. Jangan kita kaget ngitip dari jendela. Tak boleh itu, adabnya bukan itu. Sebab kalau orang sudah di dalam rumah aurat. Ya, ada yang mungkin kayak celana pendek, ya, yang ibu-ibu mungkin tidak berjilbab. Iya. Banyak itu Bapak. Kadang-kadang nyingok pintu longgar dikit, dia ngucap salam, nyawab dewek, dia ngomong, aku masuk Iya. Dia ngomong dewek, ngucap salam dewek, nyawab dewek, ngomong dewek, aku masuk
Sedangkan tidak katik wong, tidak boleh Bapak. Di ayat setelahnya Allah Ta'ala nyatakan, fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha. Kalau dalam rumah itu tidak katik seorang pun, jangan masuk. Jangan masuk. Hatta yu'zana lakum, sampai kamu diberikan izin untuk masuk. Ada kiai ngomong dengan muridnya, kiai lagi ngajar dilanggar. Coba nang, mbek ke kitab kiai dulu di rumah. Dalam gerobok kau mbek kitab kiai. Sampai ke rumah kiai, ndak katik uang di rumah tadi. Diperintah oleh gurunya. Tolong mbek ke kitab, tolong mbek ke kitab. Sampai rumah kiai ndak katik uang. Jangan masuk-masuk. Walaupun kita dikongkon, walaupun kita diperintahkan untuk masuk. Balik dulu. Ustaz, di rumah ndak katik uang. Ya Ustaz, masuk be. Nah, itu namanya hatta yu'zana lakum. Sampai kamu diberikan izin untuk masuk. Jangan kita ngonyor-ngonyor. Lebaran kaget nah. Walaupun itu rumah mamang kita, walaupun itu rumah ponaan kita, misan kita. Jangan masing-masing kita masuk. Apalagi kita langsung masuk, langsung ke dapur, masuk kamarnya. Tidak boleh itu. Dulu abah aku pesan apa, Bil, kalau kau bertamu tempat wong, tempat kawan, jangan kau masuk kamar dia. Ngapo bah? Sebab kamar itu tempat yang paling istilah privacy. Itu. Sekarang budak main jero kamar, makan jero kamar. Iya. Nah itu. Jadi kaget nah lebaran. Apa kita dikongkon wong masuk, di mana kongkon wong duduk, di situ kita duduk. Iya. Kaget lebaran kaget. Kakang ni campak pahit kita nak sanjo apa dia nak cetuan kita. Iya. Lalu kaget nak sanjo lebaran saling ingat be. Minta-minta sampai umur sampai lebaran kaget selesai Ramadan. Apa itu? Kalau kita nak sanjo, nak bertamu, jangan ngukur waktu kita. Jangan ngukur waktu tuan rumah. Lepas sobo sanjo. Lepas sobo sanjo. Iya. Jangan bertanya. Kak Cak atau Kak Cek, kami nak sanjo. Jam berapa pacak nerima kami? Nama itu. Sebab kalau kita tidak sekabaran, dari Kenten Ngandon ke Pelaju, sampai ke Pelaju, uangnya pergi. Laju orang silaturahmi tadi. Nah itu. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau kamu dikongkon balik, balik. Huwa azka lakum. Itu lebih suci bagi kamu. Itu lebih terhormat. Kita ngomong, ada dah ayah kau, aku nak sanjau nak temu. Anu mang, ayah lagi metu. Kaget memang balik lepas asar. Ayah lah balik. Udah biarlah aku nunggu di sini. Be. Jangan, kongkon balik. Jangan ditunggu, jangan. Iya. Dah. Aku dia omong sampai jam 6 Bapak. Hari jam berapa ini hari? Nah, hah? No, masih ada 3 ikut lah, 4 ikut lagi. Mana nak sambung tidak? Lanjut ke lah. Iya, kepalangan. Dah. Yang kedua, nah itu masalah salam. Yang kedua, hak kepada sesama apa? Kalau diundang datang, idza da'aka fa'ajibu. Kalau diundang datang. Apa dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Lau uhdiya ila dhira'un au qura'un laqabiltu." Seandainya aku kata Nabi diberikan hadiah betis atau paha kambing, aku terima kata Nabi. "Walau du'itu ila dhira'in au qura'in la ajabtu." Kalau aku diundang untuk menghadiri jamuan makan, walaupun dengan betis kambing atau paha kambing, aku datang, kata Nabi. Nabi tidak milih-milih Bapak. Mendiundang, datang. Bahkan Al-Habib Ali Habsyi dalam Maulid Simtud Durar ini menyertakan mensifatkan Rasulullah itu apa? Idza da'ahul miskinu ijabatan muajjalah. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendiundang oleh wong miskin cepat datang ya. Men kita balik. Diundang wong kaya cepat datang. Nawak ke pula apa yang pacak ku bantu. Kalau datang tempat wong kiri, tempat wong miskin nak parak sudah acara baru datang. Iya. Sebab apa? Kalau memang kita nak niru Rasulullah, ini nah keterangannya. Idza da'ahul miskin ijabatam muajjalah. Sekali ada mungkin Bapak tahu cerita, ada salah seorang sahabat fakir miskin, dia susah, dia nyari makan, dapatlah makan, masih layak untuk dimakan, tapi dia nemu di jalan makanan itu. Berdua tadi, ingat Rasulullah tiba-tiba datang. Uji kawan tadi, kita ajak Nabi makan. Uji kawan tadi, benar kau nak ngajak Nabi makan. Tak kemungkin galak Nabi makan makanan ini. Nah, kau tawai dulu. Tawai makan, duduk sama-sama Nabi Bapak. Lepas dari situ apa uji Nabi? Gak malam ke rumah Apa?
Nabi menjamu balik lagi. Itu akhlak. Kalau tempat wong meninggal Bapak, yang meninggal ni kaya, datang umur penuh. Tapi wong kiri meninggal, habis nyolat ke, dah balik baik kita pacaklah wong nganter. Jangan Bapak. Ternyata kebaikan kita kepada wong yang fakir lebih lama, lebih cepat, lebih lama dikenang ketimbang kita berbuat baik dengan wong yang sugih Bapak. Iya. Hati-hati Bapak yang galak mengagung-agungkan wong kaya karena kekayaannya. Kalau mengagungkan wong kaya karena kedermawanannya bagus. Tapi kalau kita mengagungkan wong kaya karena kekayaannya, hilang seperdua agama kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian apa? Dengan kita menghadiri undangan idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menghadirkan masuk kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Dah, yang 3. Kalau kita diminta nasihat, wong minta nasihati, nasihati kata Nabi. Idza stansahaka fansahu. Kalau ada orang minta nasihat, njuk nasihat. Iya. Ada wong Bapak, tolong nasihati aku. Tak ada, aku ni belum ayang njuk nasihat. Kau minta dengan ustaz. Wong ni minta nasihat, bukan minta ajari. Kalau minta ajari tugas ustaz. Menasihat ni kita baca kalau nasihat. Aku belum layak, aku ni masih banyak salah, masih banyak ini. Dalam satu istilah diungkapkan, indal islah tajidus salah. Dalam engkau nasihati wong, memperbaiki wong, ngajari wong, di situ ada kesolehan. Insya Allah dengan kita nasihati wong, Allah Ta'ala merubah keadaan kita jadi lebih baik. Iya. Kalau minta nasihat, nasihati. Mau minta ajari, ajari. Menpacak kita ngajari. Abu Hamid, Ustaz Hamid Ar-Riyad tuh ngomong Bapak 5 tahun yang lewat. Ku ingat omongannya. Nabil, kalau ada wong datang ke kau minta ajari, ajari. Ustaz, tolong Ustaz, ajari anak. Pacak kau ngajari, ajari. Jangan ditolak. Bahkan kalau ada orang datang nak belajar dengan kita, ucapkan marhaban ahlan sahlan biwasiyatir rasul. Alamat datang inilah yang diwasiatkan Rasulullah. Ya. Asak pacak. Men pacak kita cuma pacak Iqra, jangan nak ngajar Quran. Ya, men kita pacak ilmu tajwid, ajarkan. Apa yang kita pacak, ajarkan. Men kita tidak pacak, tanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kalau ada orang nasihati kita, jangan sekali-sekali nyawab, uruslah urusan kau, dah usah nasihati aku. Dalam hadis Nabi sebutkan, inna abghadul kalami ilallah ar-rajul, qala ar-rajul lir-rajul ittaqillah faqal alaika binafsik. Kata-kata yang paling Allah benci itu saat ada orang yang ngomong, ayo tobatlah kau tuh, benerlah. Apa dia jawab? Alaika binafsik, uruslah urusan kau dewe. Ini kata yang paling dibenci Allah Ta'ala. Yang keempat, masih 2 lagi. Kalau ada orang bersin mengucap alhamdulillah, kita mengucapkan yarhamukallah. Idza atasa ahadukum fahamidallah fashammithu. Kalau apabila salah seorang dari kalian bersin, alhamdulillah fashammithu, doakan. Apa doanya? Bisa yarhamukallah, bisa yarhamukumullah, bisa rahimakallah atau rahimakumullah. Sama pecah kita mengucap kalau orang buat baik dengan kita, jazakallah, lanang. Betina, jazakillah. Men banyak, jazakumullah. Tapi ada ucapan Bapak, ujungnya jazakumullah, tapi itu untuk wong siko. Tapi ngucap jazakumullah. Ketika kapan? Ketika kata-kata itu ditujukan kepada wong yang kita hormati. Dulu Allah yarham Ustaz Muhammad Alawi ya, apa beliau ngatakan? Anta suara Arab tuh, anta tuh kan engkau Bapak, laki-laki sih kok anta tuh. Tapi jangan kita dengan uang yang lebih tua, dengan ustaz anta ente, tidak bagus itu, suul adab. Tetap dengan yang lebih tua antum, dengan ustaz antum. Ini kadang-kadang dengan kiai, ente. Kalau men ustaz dengan murid tidak boleh. Ini murid dengan kiai, ustaz ente ngisi mana siang kaki, bahkan ente ngisi mana. Masya Allah. Ya itu. Jadi kalau uang bersin, ngucap alhamdulillah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atasa ghatta wajhahu biyadihi aw thawbihi. Adalah Nabi Muhammad ketika beliau bersin, beliau nutup wajahnya dengan tangannya atau dengan pakaiannya. Nak bersin tutup dengan tangan atau dengan thawbi. Wa ghassa biha wa ghadda biha sautahu, dan ngecikkan suaranya. Sebisa mungkin ditahan, jangan ini dah besar kenyunian suara. Ini bukan adab yang baik. Nah itu ya. Kalau ada orang bersin, ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita yang dengar, yarhamukallah. Kita yang sudah didoakan yarhamukallah, kita jawab, yahdikumullah wa yuslih balakum.
Yarhamunallah wa iyyakum wa yaghfirullahu lana wa lakum. Ya Allah, alangkah panjangnya. Sudah. Yuslih yahdikumullah. Yang kelima. Kata Nabi, kalau kita nyingok, kalau ada yang sakit, besuk nyingok. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza adal marid jalasa inda ra'sih. Adalah Nabi Muhammad ketika beliau nyingok orang sakit, beliau tegak dekat palanya. La ya'udu maridan illa ba'da salas. Dan Nabi tidak menjenguk kecuali 3 hari lah sakit dia. 3 hari di Masjid Agung tak muncul-muncul. Nah, datangi, mana mang cik tu mengaji tu? Ya. Sakit, datangi. 3 hari baru datang. Kemudian dalam hadis Nabi sebutkan, aghibbu fi iyadatil marid. Kalau nyingok orang sakit jangan sering-sering. Pagi datang, siang datang, sore datang, besok datang lagi. Jangan. Jarak nyingok orang sakit. Nah, ini yang penting juga. Apa kata Nabi? Idza dakhaltum 'alal marid fanaffisu. Kalau kamu nyingok orang sakit, fanaffisu lahu fi ajali. Hebur dia tu, hebur. Ngapa? Karena dia sedang takut dengan ajal. Fa inna dzalika la yuraddu syai'an. Sesungguhnya pujian kita, ngehibur kita tu tidak ngobat takdir. Man dia nak meninggal panjang umur. Setidaknya wa yutayyibu nafsahu, setidaknya menghibur, menyenangkan hati dia. Oh ya Allah, aku ni sakit, tidak lama lagi aku mati. Kita yang dengar itu, insyaallah, oh kau sehat, panjang umur kau sehat. Ini tidak, kadang-kadang, oh ya aku ni sakit, tidak lama lagi mati. Yo, mampu tanah kau tu sudah. Oh. Iyo. Jangan. Hibur Pak orang sakit itu. Ini dah nyingok orang sakit sampai nyingok orang sakit dia pula berambok penyakit. Yo aku nak sakit ini. Ya Allah. Ya, idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kalau kamu nyingok orang sakit, ngomong yang bagus-bagus. Ada orang ngomong, anda ni sakit nian. Apa tugas kita yang dengar itu? Paling pendeknya, insyaallah tahur, insyaallah dosa kau diampuni Allah Taala. Ya. Nah ini amalan. Kalau ada sakit, ya, mana badan yang sakit, mana tempat yang sakit, baca ini. Sayyiduna Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syifa'un likulli da'in. 3 kali tiupkan di mana yang sakit. Nah, terakhir hak kita kepada sesama, apa itu? Kalau meninggal, datang. Takziah, kita dikongkon takziah. Apa itu makna takziah? Al-amru bis sabri, kita datang ngongkoni ngenjuk tahu kepada keluarganya supaya sabar. Wa du'a lil mayyit bil maghfirah, dan kita doakan mayit dengan ampunan. Jadi kalau kita datang layat, masuk kita ke rumah yang meninggal ni tadi, pacak maco yasin, pacak maco apa yang pacak kita baca. Iya. Kemudian kita mengingatkan kepada keluarganya untuk sabar. Jangan tekakak-kekek samping mayit, Bapak. Kadang-kadang cerita samping mayit sampai tekakak-kekek. Tidak bagus adab ini. Ngantar mayit semari kelakar-kelakar. Tidak bagus adab. Iya. Apa kata Habib Utsman dalam kitab ilmu kemestiannya? Jangan kamu jadikan ramenya tempat uang mati itu pecah rame uang pengantin. Pesta. Tempat uang mati itu dia. Kopi. Oh ya Allah. Baca kita ngenjoi kopi ngulu ini. Mana kopi. Aduh ya Allah. Banyak itu kejadian. Kemudian apa? La tasubbul amwat fasu'zul ahya. Kalau orang meninggal Bapak, kadang-kadang kaki ada bininya, ada anaknya di situ ya. Kaki anaknya ngomong, "Mang, kalau ayah ni ada salah, mang ni maaf ke?" Kan galak ngomong itu. Kalau ayah ni ada salah, maaf ke? Oh, ayah kau maaf ke? Ayah kau orang baik. Nah, jadilah walaupun kita tahu ayah ni jahat. Jangan kita omong, jahat ayah kau ni, zalim dengan aku. Fatu'zul ahya, kata Nabi. Jangan kamu yang ngomong idak-idak. Karena omongan kamu itu menyakiti yang hidup. Menyakiti ahli keluarganya. Kalau kita nyingok orang meninggal Bapak, tidak usah kerajinan nego nak muka nak nyingok ngawasi rai mayit itu. Iya. Apalagi yang meninggal di betina, bini tetangga. Nak dijingok apa dia urusan? Benar Bapak. Kalau kita nak nyingok minta izin dengan keluarga. Walaupun lanang itu. Aku minta izin ni nak nyingok. Benar kan? Mayit tu mendaki ujung rambut kalau meninggal, dia ujung rambut sampai ujung kaki aurat. Ini dah kadang-kadang meninggal sampai gulu duduk ke pakai kain batik dari gulu ke pojok. Pakai kain kerodong itu, tutup lalu. Aku minta izin nak nyingok. Nyingok tu dikit benar. Ini dah seret, buka kan. Sampai ke pusat. Dikit benar. Aku minta izin nak nyingok. Entip benar. Ini dah seret, bukanya. Oh ya Allah. Nah inilah Bapak, adab-adabnya. Kalau jenazah Bapak sudah disolatkan di gawak, melok kita solat jenazah. Ini 100 yang nganter Selawe yang masuk masjid.
Benar enggak kira-kira? No, cogok-cogok depan situ. Oh juga ngapa tak sholat jenazah? Fardu kifayah itu tuh. Benar fardu kifayah. Cuman fadailnya itu Bapak, keutamaannya. Kata Nabi yang siapa nyolat ke jenazah, melok nganter dapat 2 qirat. Besar gunung Uhud Pak, pahala. Apalagi dalam riwayat dikatakan man shalla 'alal maghfur ghufiralah. Siapa yang nyolati jenazah yang diampuni Allah Taala, yang nyolatkan itu nah boleh ampunan. Ustaz meninggal, melok nyolatkan. Kiai melok gitu, wong soleh melok gitu. Ramekan. Nah, itulah Bapak sekelumit adab-adab yang perlu kita perhatikan di dalam kita menunaikan hak sesama. Dari salam tadi, kemudian kita nyengok wong sakit, kemudian wong minta nasihat ya. Kemudian mendoakan ketika wong bersin. InsyaAllah apa yang disampaikan ini boleh manfaat ya. Kurang lebihnya ana minta maaf, terutama kepada pengurus Masjid Agung. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tausiah subuh hari ini. Kepada Ustadz ya, Ustadz Ibrahim, banyak Ustadz Andi dan lain-lain sebagainya, minta maaf kalau ada yang kurang-kurang. InsyaAllah kita diberi sehat afiat, bisa menyelesaikan rangkaian Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala, kita tidak termasuk dalam golongan abdan Ramadanian, hamba Ramadan yang hanya getun ibadat, semangat ibadat cuman di bulan Ramadan. Kun rabbaniyan wala takun abdan Ramadanian. Jangan kamu jadi hamba Ramadan, cuman ibadah bulan Ramadan, tidak Ramadan, tidak ibadat lagi. Dan mudah-mudahan salat kita, qiyam Ramadan kita, kemudian puasa Ramadan kita tidak termasuk dalam golongan yang disampaikan Nabi, kam min shaim laisa lahu min siyam illa al-ju' wa kam min qaim laisa lahu min qiyami illa sahar. Berapa banyak yang puasa cuma dapat lapar dan haus, dan berapa banyak orang yang mendirikan salat cuma dapat capeknya baik. Mudah-mudahan Allah Taala mencurahkan rahmat, taufik, hidayat kepada kita, dan Allah Taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi nawila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. استغفر الله العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان، بارك اللهم لنا في شهر رمضان. اللهم يا ذا القوة القاهرة أصلح لنا أمر الدنيا والآخرة. اللهم يا من لا تخفى عليه خافية، نسألك اللطف والعافية. اللهم افتح لنا من أبواب العلم ويسر لنا من أبواب العلم وزدنا علما وفهما في الليل والنهار. اللهم أورثنا علما ما لم نعلم نشكر لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعفو منكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.